Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te chi bai kan bu ka chu tuntuma chuan Khovel secret agent Rura Ber Israel secret agent Mossad te chanchin Dr. PCBXCM ziak kanon chiar chuak don ani kumsang ka jako somnga pasari fawang ania Tel Aviv kapuya Israel secret agent munpuya anho tu mifel elkhen mai Iser Harel chuan ama pindana le ka bucha pui mai chu zan khuai na bi kol vela chu le kha bucha pui mai chu indo pui pani na zo hlim lota uluk takan lor khom hi ania chu le kha bu document poimo tak mai chu British hopo mutir phalawa thuru kangan local that chu ani he document chunga thuin zia khi Adolf Eichmann ra chungchang ania he pha thil ti sualna sajia hian soipo siak lawa Isel Harela thinlung chu atiso phut mai ani Nuremberg muna indona chungchanga rorel na muna khan German ho thil ti sualna sa tak zinga Eichmann ming hi alangsar leya Auschwitz muna juda mi pui makta duai eng mazat sual mangna khan thil ti thei berani thu kha alawan pui hleya chu chuan Israel thin na khaina sa hle ani Auschwitz muna hian juda mi pui nuai somni lai an that ani phubalak na ro pui German sipai te an tlom ta ka khan Nazi ho tu zong chun man khom veka mitam tak chun khai luma ma se heng zinga hian Nazi ho tulok le Judas tu ber Adolf Eichmann chu awm na chin po hriat lovin lo tlan po man dai maya indo pui pani na toblam khan British sipaya Juda brigade tang chuan phubal to polan indina until tumber chu Judas tu Nazi ho chui chuania an pol tharminga bible phubala tu angel ming choin Hanok min an saa Eichmann hi a finkher maya anu ma po chingai na omlo khopin apil bo wang mai ni ma se juda wi sathiam hovin thei top tak mek mewan bai nuin kumsang ka jako somnga pasari khan an mi zon chu mingdang puin Argentina rama alo reng ti thu Mossad pol ho tu pa Iser Harela chuan lo dong ta ani vantir ko ti dana aw muna watha mai chu thil harani lawa Mase Mossad agent te chuan he mi huwa thalapa hi anung chung ngaya Israel ramahona tha chimiatum juda mi puite ma dintir ngayan du tatlata Mossad agent te chuan an mi du chu aruk te inan dap kolta a he na hi arura kher mai kumsang ka zakwa sunga pasaria an bai tran khania December sang ka zakwa sunga pako khan agent ho chuan mi pakhat Ricardo Clement na inti chu an mi du ani ometin anmal man thei ta chawa he pa hian a mel dan le che dan zong alo chei dang lam vek to wangin vakhria chu mai chu thil na mai ani lawa ato pa mars ni somni pakhat sang ka jako somruk khan a khosak dan le an tho zong uluk taka no en thla ki nuwa hei nge hi ni anti theita ani chutale operation an tran ni ngal maya han social tur po onglo khopa zai hian agent ho chuan an rek chuak tamaya Israel tho theina al chuan damlo angin an phur chuak ta a chu thu chu Israel mi puin an lo hria chuan na men lo mai na lo sa ho ka ni ti chuan juda mi pui te ma ngaya chuan a chung thu rel ani veta ani heta tang hi chuan Mossad hi alo ngai na tu le hotu te point ang khat rekin an tri ta hu hlom mai ani tuna hian America secret agent CIA hi alien zok da ya Russia KGB hian experience an nei nga zok boka Khovel secret agency nga Israel Mossad anga tribai reng an umlo hei hi Israel sarkar tan chu na tul reng ani Charles Teichmann judami German ramapiang scientist chuan tiang hin alo soilo ka independent ram tak Charles Steinmetz judami German ramapiang scientist chuan tiang hin alo soilo ka independent ram te takte alo dinganga a inven himna tur chu athiam na ni ang ti in Steinmetz hrilok na hian Israel din huna soi chiang hle a selai puak rangte thlo theina thruya tein ngat mai lovin Israel chu amel maram ten an hual veka wang hian chung ram te thil tum le ti dan tu lo hrilok sak chu Israel thil ti theina bulpui ani Israel agency hi Mossad li alia mingchoi sakania Mossad ti chu Institution for Intelligence and Special Assignment na tho tur big in tukna le thiam nang zirna ti na ani kumsang ka zakwa somthum pasari kumadin ania
British ho in Israel ram anla oplaya Judah sipairo rala che hagana te zinga peng pakhatania he pol hian aruka Judah mi ron pem lut te alo pui boma Arab ho donan ral thuam te po aru kinan lo che khomani skum sam ka zakwa somli panga te khan Europe ram atangin Palestina Judah pem lut te kha anthon lut tok renga Israel nam lo din tir khan intelligence por sang ten theito panchu aloma ma se intelligence chungchang lo rebel mm2 David Ben Gurion chuan heng por sang hi mun khata thui khom ta ani Mossad hi Kovel Intelligence Agency thaber palizing atel pha a chungte chu KGB CIA le D16 British te ania French SDECE te West German BND te le South Africa boss te aina sang fe ani Israel sarkar che thatna san pakhat chu reason la khoi wangania ma se thapui thoa Israel sarkar che na reng hi apong poti ve mai ngai ho lova ama fetangin Mossad howin uluk takin hisab kitab anu nei fildiam to ani Mossad ho che zeidan chungchang hi Israel harela chuan tiang hian chung em in asoya katlangwal ho te che dan hian James Bond te chu zirtir chopang lekin alan tirani ti in Mossad ho chu an record ranga chu tin hi asoi warhan pa ho lova Mossad ho che dan dang dai tak chu tu kho riat tham lei lova hun rei tak chu ngoi renga an lo thok miel thin hi ni a riat thamin lang lo ma se an thora hi rura tak ani fo mai ani ruk po nial lo Mossad ho che dana hian ruk te po tel ve tho maya entirnan operation plumbat ang te kha ni a kumsang ka zakwa somruk pasri ni rukin daw zo nu khan nuclear thachak na siam chuanan Israel chuan France sarkar tang uranium le tuma ma se khain dawna wang khan Arab ho soisel lo wangin France sarkar chuan Israel nena ral thuma lo puina thin ti topin uranium thon lu atum po chu thul pha ta zela Israel sarkar chu mang ta dewani nge yang defense minister Moshe Dayana mi hoi sen ming thang chuan kan ru chuak mai turani tin thurawa lum tabur mai ani chun haw tak mai chu Mossad kuta lo tlale ta a entin ngen ti ta kangle heti level hian German rama rong siam tu pakha chuan rong siam nan uranium ton zani amamoa athil mamo chu Belgian company pakhat Asmara tangin leiphalna mutheita a Germany a thon phayani main man mai thaya siam turin mundanga lathon koenga ya chu uranium phur tulong chu tuifin ria ta bo ta dei maya nirei lote nuwa Israel ma thleng ta dei ani he German pa hian hetiang thilati ma hian Israel khopui Tel Aviv alo zutlo to reng ani French President de Gaulle Khan Israel nena indolong missile boat thal tura paisa diam aman po pek fel to sa chu thona khap tlat mai peka mase Mossad ho te chuan missile boat pathum lai chu Cherbok longchol na mun atangin an rubole ta dai mai ani sangka zakwa somruk pasari kuma niruk indawna khan Mossad agent pani Eli Cohena Syria rama omle Wolfgang Locha Egypt omte na thwa wangin engma chen chu Israel ten an hlotin phaina to pa po hne nan chan pha ani pilot mingthang muniret fa wangin Israel chun din mun om ma chang pha bok Eli Cohena en thlang nalma mithiam chungchuang spy master chu Damascus dania athil ti theina wangin Syria mitra lokjinga tel phave ta thuaya Cohena chu anring tok bokani nge yang Golan Heights tlang chunga Syria sipaile ral thuamun pui radar khol le bom missile ka chuana khol an bun na mun te ba ka Israel chom tu luilak pen an tum na mun te nen lam chuan an thala veka Mossad headquarters lama athon pheita vekani niruk in do kha alu chuaka Israel havin an mun poi mode de thel ho lova anon bom chezat zat mai chu Syria officer ten makan tingei maya an ral thuam hun pui ba ka tuilak pe na khol pui thlenga an bom che thei zel mai chu rin hlela kai pha ta a van doi thlak takin Cohen chuan man hlau maya Damascus an khai lumta ani hete hun hi chuan Eli Cohen chu Israel secret agent thaber zinga mi lo ni phadai to maya aman man hu hian Syria sipai ho tulok zualte chu na safe in an soi danglam ta vek ani Wolfgang Locha po Egypt khopui Cairo vela
Fapatlan bawang hrimin ache bora hle maya thian tha tam taka siama anugam thayang bera che thina wangin amhinga champagne spy anti pha hialani Mossad point hetianga an poisa khoral man hi sang hlea Cairo khopuya rocket lamsiam tu German scientist hojinga telve ta thuaya chutianga tivel chungchuan Suez Canal vela Russia bom phumruk na mun puyom na mun te chu Tel Aviv lama athon peije usewa niruk indona khalo chuak tangaya Israel Air Force ho chuan fu zetin heng missile mun te hi anon phin dar ta vek mai ani mase ko hena ai chuan awan nei dewa manato nu point President Nasir Khan anun na chu zu sak ani Munir Ratfa Iraq pilot jinga thiam ber pakhatin athona khallai Russia CM MiG-21 Tel Aviv lama atho pui dei thu khan khovel ram dang te mak ti hlo hle ani chanchin bu phek ma te chuan an chu uai uaya theingil ani zui le mai boka mase he pilot Ratfa defect na chan hi Mossad ho na tho bokani Baghdad khopuya Mossad agent nulamel thadek maine na lo inchul nel de utlat talonia chuti laya Russia siam thlona chakchi ber Israel sarkar ina chinchang hriat talo chak ngoi ngoi MiG-21 an kuta an omtamai chu an rohlu ber neya anin ngai hialani Entebbe le anu zel tunlai khovela commando chet na rura ber Entebbe thlona tum mun run chungchang po kha Mossad tholo ru man vek ani boka khatiang tak khan sarkar lian te po kha an la che fu ngai lo ani khovel puma Mossad agent mi zakozinga zavel chu an headquarters Tel Aviv khotfema an oma an director chuan an prime minister hena thupoi mo chu direct in a ril zela defense minister mai poina control phak lo ani Israel hi sarkar te takte nia a chevela mel ma hlirin an huala ram hausa ni ran pa bok lova chingni rozinga bera maltlat ang mai ni wangin Israel sarkar na pui ber chu ram ven himania lo omkar leng ani wang hian tumru na huai sen na thiam na le rem hriat na te hi Israel sarkar chuan himna kulpuya mante anni ole khati zong kha tunhuna ta na Israel secret agent rura bermai Mossad ho chanchin kanon talan theite chu ania ram chang dang ala om le an che dang sang sang te po ron talan le kan tum don ani mizo official channel min thir sak tu zong zong te chunga kan loma in sawa in hun man dum vekule